Wale muno Munyanyaze Serena itwe tuli live Namugongo ekibi amazina gwene no muimbo byo kuwulira enyuma yange hano tambwire kilomita 13 n'okulabamu okuluga Fort Portal Baikirega ekiro kya leero mu district ya Kampala bagenda Busega nuwe bakeisezege olwaleero Busega barugireho gasawa 5 za nyenkyakala okutandika olugendo olubalesire Namugongo bakulemberwege bandi ya polisi bas oluvanyuma omukitenesa Bishop Muhirwa yabaniriza yabatangira nuko okubakulembera ne bandi ya prison okubayicha Namugongo nambali kubaliza abantu bali mu masanyu amayitirivu okubarora bali kulungi buli kimu kyona baletegekere kulindira olunaku lwa kyakataano okutuwa kubanga nibo bagenda kulembera mu misa ebyo nibyo biri Namugongo TV West itwe tulina kubawa buli kimu ekigenda kubeera Namugongo hano kambagarure mu studio nsigayiredewo kyaligonza babatwale mu gace ncwire owa Munyanyaze Serena.